Ovo je priča o ljudima koji učestvuju na Dakar Ralliju. O ljudima koji prate sportiste i pomažu im da stignu do cilja. I ljudima koji slave njihovu upornost i smelost. A za Dakar zaista je potrebno hrabro srce. Već 6 godina na ovom reliju Srbija ima predstavnike. 2008. to je bio motociklista Gabor Sagmeister, ali je zbog pretnji terorista u Africi takmičenje tada otkazano. Organizator je reli premestio u Južnu Ameriku, što je bio pun pogodak. Kontinent prepun tajni, čudesne lepote i surove prirode postao je veliki izazov za dakariste. 2009. Gabor Sagmeister je stigao na cilj 89. a Božar Ristić je odustao. Godinu dana kasnije, motociklista iz Subotice bio je 59. 2011. zauzeo je 61. mesto, a prošle godine, zbog kvara motora, vratio se kući posle 5. etape. Sa pažnjom smo pratili njegov novi pokušaj da stigne do cilja. Ovog puta imao je društvo iz Kraljeva. Automobilisti Bojan Milanović i Darko Veljković našli su se među debitantima. 35. Dakar Rally ove godine krenuo je iz Lime, glavnog grada Perua. Sačekalo nas je oblačno, ali toplo vreme. U Latinskoj Americi je leto, pa mnogi koriste svaku priliku da se osveže u Pacifiku. A pogled na okean uvek budi posebna osjećanja. Limu je osnovao konkvistador Francisco Pizarro 1535. godine. Ovaj grad danas sa predgrađima ima više od 8,5 miliona stanovnika i četvrti je po veličini u Americi. Ovo je Plaza de Armas ili trg od oružja, na kome su gradska većnica i katedrale iz 16. i 17. veka, fontane, parkovi i stari deo grada koji je zaštitio UNESCO svedoče o burnoj prošlosti Lime. Možda niste znali, ali Peru je po površini 5 puta veći od one stare Jugoslavije. Ima skoro 30 miliona stanovnika. Biće ludilo kao i svake godine. Danas me očekuje sad tehnički administracioni pregled za 1-2 sata. Ja se nadam da će to biti sve u redu. Motor stavimo u Park Ferme i 5. januara krećemo. Atmosfera je perfektna, ja sam sad u sobi sa Miranom stanovnikom, sa mojim velikim prijateljem, tako da je apsolutno je easy, tako da zadovoljan sam. Nemamo nikakvu tremu, sve smo spremni, 6. Dakar je u pitanju, tako da nisam početnik. Ja mislim da ćemo napraviti ono što potražuje od nas. Ja se nadam ove godine ću morati malo drugačije, drugi tempo da vozim, ne smem da ga forsiram jer onda ima šanse, Boga mi, da stane. Susret naših takmičara Gabora Sagmeistera i Slovenca Mirana Stanovnika sa mehaničarima iz Nemačke desio se ispred baze japanskog Sugawara tima, koji će im biti podrška tokom relija. Članovi te ekipe na neki način smo i mi, koji pratimo Gabora. Mehaničar Marko Kopunović, zatim Robert Balog iz Segedina, Aleksandar Bilanović iz Buenos Airesa, novinar RTV Vojvodina Mark Zakinski i vaš reporter. Iskoristili smo priliku da Kajzera Torstena pitamo možemo li krenuti na put sa ovim oštećenjem na Toyota Hilux. Mehaničar iz Nemačke brzo nas je uverio da nema problema i bili smo spokojni. Mnogo posla čekalo nas je pre start. Sagmeister je bio na promociji kacige koju će nositi on i većina motociklista. Tu smo zatekli jednog od favorita, Rubena Fariju, i njegovog kolegu iz KTM-a Cyrila Deprea, četvorostrukog pobednika Dakar Rallija. Ekskluzivno za RTS je rekao. Zdravo. Nadam se da moji fanovi u Srbiji prate Dakar preko Facebooka i naravno televizije. Biću tamo, verujem, i vi također. U gradu je sve u znaku Dakar Rallija. Publika prati svaki korak sportista, a takmičare čekaju komplikovan administrativni i tehnički pregled i verifikacije. On je mnogo jak čovek. Nekoliko sati potrebno je za rigoroznu kontrolu, plaćanje i konačno za predstavljanje na podijumu. Estoy con el piloto de la máquina 109, Sagmeister. From Serbia. Desde Serbia, desde Europa del Este, fuerte el aplauso para recibirlo. Desde Serbia, en Europa del Este, desde tan lejos, está participando. Tu smo sreli naše automobiliste iz Kraljeva. Bojan Milanović i njegov suvozač Darko Veljković debituju sa Opel Antarom za Opel Dakar tim iz Budimpešte. A konkretno očekujemo završetak Dakar Rallija, što smo inače i napomenuli do sada, ali samo to, sreća najviše da nas prati i to je to.
Morali smo i mi da pripremimo naš džip. Nalepnice su sastavni deo priče i garantuju prolaz kod policije i obezbeđenja. Dobro, više neću vidjeti. U sobi sam sa Miranom stanovnikom, sa mojim klubskom kolegom. Gledamo šta nas čeka prvi i drugi dan. Baš smo saopštili da već drugi dan će biti vrlo teško, znači kao nikad do sad na Dakar Rallyu, da već drugi dan su bacili takvu specijalu 245 km isključivo samo Dine. To će biti vrlo zanimljivo, ali ja mislim ako će motor funkcionisati kako tako treba, ja sam potpuno spreman za nove izazove. Dan uoči starta je relativno miran. Uživali smo u peruanskoj hrani, obišli u Akapuljanu, piramidu drevnog naroda Kečua iz kog se u 12. veku izdvojilo pleme Inka. Inače, ovo svetilište potiče iz 4. veka. Beograđanin Miloš Lazarević, koji već godinama sa uspehom živi i radi u Peruu, rekao nam je dosta zanimljivih informacija o ovoj državi. Potom nas je odveo u sedište Energoprojekta u Limi, gde je Zoran Milosavljević poželeo Sagmajsteru i njegovom klubskom kolegi Miranu Stanovniku da stignu do cilja u Santiago de Chileu. A 5. januara počeo je reli. Ove godine takmičare je čekala staza duga 8424 km od Lime do Santiaga. Peru, Argentina i Čile ugostili su 467 posada u konkurenciji motora, kvadova, automobila i kamiona. 14 etapa, u okviru kojih ima isto toliko specijalnih ispita, a tereni teški. Pesak, makadam, zemlja, žbunje, kamenjari, šume i ponekad blato. Temperature od -5 stepeni do +40 Celzijusa. Treba da znamo svi da i ono kad se vidi po kilometrima da etapa nekako ne bude neka ona najteža dakarska etapa, a ipak donosi mnogo nekih drama. Danas smo videli motor koji je izgoreo, auto koji je izgoreo, jake ozljede i kičma, vozio helikopter i iako je bilo samo 250 km brzinca, danas je bila jaka prava pustinska etapa. Zadatak na Dakaru je bez greške kretati se kroz vezni sektor, odnosno etapni deo, i što brže preći specijalni ispit. Na tom putu potrebno je pronaći između 40 i 70 waypointa, skrivenih tačaka. Jedno ako promašite dobijete kaznu od 4 sata, 4 takva propusta i sledi diskvalifikacija. Dakle, navigacija je od presudnog značaja. Zato često na Dakaru vidimo takmičare koji idu u suprotnim pravcima i traže pravu putanju. Za onoga ko se izgubi, najbolje je da se vrati do mesta gde je bio siguran da je na pravoj stazi. Nakon toga mora pažljivije da prati instrumente na upravljaču i poredi ih sa znacima u roadbooku, odnosno putnoj knjizi. Tokom prve etape do Piska, za razliku od takmičara, mi smo mogli da se osvežimo. Susret sa okeanom bio je nezaboravan, a oduševili su nas i ljudi. Viva Peru, viva Serbia! Sa jedne strane Pacifik, sa druge strane pustinja, iznad su Andi, a na severu džungla. To vam je priča iz Perua. Kad tome dodate i srdačne ljude, utisak je kompletan. Svratili smo u jedan neugledan restoran na plaži,
gde nas je na zidu dočekao zanimljiv natpis. Dobrodošli, ali bez ogovaranja. Svi su hteli da se fotografišu sa nama. Vlasnik Pako, koji je ujedno i ribar, spremio nam je sebiče, lokalni specijalitet. Za mene je sreća da budem ovde, pored okeana, da zaboravim celu trku i priču koja se dešava u velikim gradovima. Želim da se isključim totalno. Tu sam blizu, ali me zapravo nema. Čim sam van grada, van te gužve, dobro je. Razmislili smo o njegovim rečima, a onda nas je iznenadio drugi posetilac restorana koji je platio naš račun. Bili smo ubeđeni da je to običaj samo na prostoru Balkana. Enjoy the beach, enjoy the good friends from Peru, enjoy the fish and the good beer. Thank you for coming here. A šta se dešavalo u bivaku? Prvi specijalni ispit bio je kratak. Kako sve to izgleda na Dinama? Na Dinama? Pa prvi put strašno. Strašno, ali već na druge, treće, četvrta malo smo se prilagodili i okej je bilo. Mogu da kažem da sam presrećan i prezadovoljan. Znači, ništa slično u životu nisam doživeo. Penjemo se na Dine visine 50 do 100 metara, silazimo niz strme Dine, auto otklizava, sve kažem, baš u full. Miran Stanovnik 16. put učestvuje na Dakar Rallyu. Pre 2 godine bio je 11. u konkurenciji motora. Trebamo da znamo da je Dakar jedna priča koja sastoji sa mnogo priča. I svaka je posebna i opet tu se događala moja priča u startu da sam ostao bez prtljaga. Tako da mislim to je bio neki hendikep, ja sam bio, mogu da kažem, i malo nervozan, ali znam da i tad sam znao da sve ćemo rešiti, tu je i Gabor, tu je tim, tu je ekipa, nosio bi onda, upotrebio bi Gaborovu opremu, ipak je to jedno 3 brojeva veća nego sam ja, ali to može, u to vreme može da se sredi za nekoliko dana, onda bi i moja prtljaga stigla, tako da sve je u redu i sad smo svako na svome i idemo dalje i verujem da ćemo i tako svaki problem koji će se pokazati ćemo ga nekako otkloniti, odnosno srediti tako da će biti sve u redu. Naši predstavnici Gabor Sagmeister, Bojan Milanović i Darko Veljković, iako nisu u istom timu, druže se i pomažu jedni drugima. I najvažnije na Dinama, ne oduzimaj gas. Da. Znači, ne oduzimaj gas. Slabiji je motor, ne mogu ja i ovako... Kad ti dođe točkovi prednji gore, onda oduzimaj i samo da ga prebaci. Samo da prelegne. A ne preleteti, ni slučajno. Ali pazi na ovaj gas. Znači, treba što bude jak gas i ovako da prevagne. Jer može da ti nasedne ovako. Onda je haos. Uvek malo, znači ne da skočiš, nego da prebaci. Samo da prevagne. I nije loše da ideš na Dinu kad ovako ukoso. Jer onda vidiš šta se dešava dole. Da. Druga etapa bila je mnogo teža. O povredama, odustajanjima, kvarovima, lutanju i borbom sa pustinjom svedoče i ovi snimci. Nažalost, za Kraljevčane priča je završena na 80. kilometru. Suočili su se sa prvim problemima u navigaciji, imali su jedno prevrtanje, ali je glavni problem bio motor koji se pregreo. Ni ostalima nije bilo lako. Pesek je isti, ali mi smo različiti i naša glava ponekad radi ovako, onako, mi nismo neke mašine, mi smo ipak samo ljudi i treba da znamo da danas nam je desna ruka na gasu malo više nekako osjetljivija i onda damo gas u to vreme kada to treba. Ponekad smo malo nervozni, glava nam pukne možda od nekog adrenalina ili nešto tako i tad zavrnemo gas previše i to je to. Napravili smo neku grešku koja odmah napravi drugu, treću, četvrtu i tako imamo onda na kraju dana puno tih problema, ali sve se može rešiti ako je opet glava na onom mestu koju treba. Od početka treba da znamo da Dakar je maratonska trka,
da treba da uzmemo pravi ritam i svaki sportaš zna da je trčanje na 100 metara drugi sport od trčanja na maraton, iako je sve atletika. A već kod 20 km sam vidio jedan motor da je izgorio skroz, vozač sam vidio tamo najvjerovatnije slomio ključnu kost. Zalete se takmičari, oni misle da su na motocross stazi, ne. Na Dakar mora mnogo pametno da se vozi 80-90% od svojih mogućnosti i onda ima šanse da dođeš do cilja. Poslije sam pričao sa mađarskom ekipom Sala i Balaž, timom, Opel Dakar timom, i on je rekao da isto jedan auto izgoreo, tako da video sam još tu u bivaku puno povređenih motociklista. To je drugi dan, svi se zalećuju, oni, možda ima novih takmičara koji ne znaju da Dakar ne traje samo 2 dana, nego 15. Treća etapa završena je u Naski. U bivaku, odnosno kampu u kome su smešteni svi takmičari i ekipe, uvek je veoma bučno. Radi se duboko u noć, otklanjaju kvarovi, proveravaju motori, svi spavaju u šatorima, bez obzira da li je toplo ili duva vetar. Zabrinuta lica svedoče o drami koja se desila dan ranije. Za ovu Opel Antaru 35. Dakar Rally je završen. Nažalost, to je automobil naših automobilista iz Kraljeva. Nadamo se da će na nekom drugom maratonskom reliju biti uspešnije. Pa, osjećamo se slomljeno što se tiče emocija. Eto, juče drugi dan na brzincu nismo imali sreće, pratila nas je taj pek da nam se auto opet greo kao prvi dan. Imali smo problema i sa snagom motora. Došlo je do zamora motora, neki 5 sati vožnje smo vozili do 80 i nekog kilometara, gde se desio defekt, eto, prolupao je motor, morali smo da odustanemo i šta da kažem, razočaran sam. Nažalost, ispalo je tako da se nisu ispunila naša očekivanja. Bili smo pripremljeni, dali smo sve od sebe, ali definitivno auto nije baš bio za taj izazov. Auto nije uspio da izdrži. Najteže je bilo kada smo se prevrnuli, pošto to mi je prvi put u životu da sam se prevrnuo na krov. Vratili smo auto na točkove, nastavili dalje posle 20 km, eto čim smo odustali imali smo tu sreću neviđenu da baš u tom trenutku kada je motor odustao na nekoj ravnici, našla neka kolona džipova, neki domoroci tu koji su pritrčali u pomoć, zakačali nas i došapali do bivaka, nekih 120 km odatle. Pa nažalost tako je ispalo, nisu imali momci sreće, prvi put su na Dakaru, nisu imali iskustva, pa nažalost su ispali. Mi koji pratimo Dakar karavan, uspeli smo da obiđemo Naska crteže koji su vidljivi samo iz vazduha. Nastali su između 4. i 6. veka. Najuočljiviji su iz aviona, ali mi nismo imali toliko vremena, pa je poslužila i ova osmatračnica. Čuvenim linijama nisu odoleli ni mnogi takmičari. Mi smo potom iskoristili priliku da iznajmimo bagi i obiđemo okolinu. Nalazimo se ispred jedne od 32 Nazca piramide, to je kultura koja je postojala mnogo pre Inka, i u ovoj oblasti u okolini od 24 km nalazi se još 31 ovakva piramida. Živjeli su u periodu od 2. veka pre Hrista pa do 6. veka nove ere. Ovo im je bilo svetilište za žrtvovanje ljudi i životinja. Nedaleko odatle naišli smo na grobnice koje su pronađene pre 3 decenije i saznali da je celu oblast zaštitio UNESCO. Učesnici Dakara prolaze 40 km odavde i nemaju priliku da se dive civilizaciji, čiji crteži mogu da se uoče samo iz vazduha i nije jasno kako su nastali. Takmičari svakog dana imaju sve teže ispite, a oni iskusniji kažu da pravi izazovi tek dolaze u Čileu. Kad se vidi po kilometrima da etapa nekako ne bude neka ona najteža dakarska etapa, a ipak donosi mnogo nekih drama. Sve ovo ostavilo je na nas izuzetan utisak. Izlet je nastavljen vožnjom po dinama. Bili smo zaštićeni od peska, ali ne i od uzbuđenja koje se povećavalo sa svakim usponom uz džinovske dine. Mogli smo da osjetimo delić atmosfere sa kojom se susreću takmičari. Na kraju poslastica, sandboard, spuštanje iz dine na dasci.
Ja sam uglavnom padao, a Mark Zakinski nam je postavio domaći zadatak. Za to vreme takmičari su imali ozbiljnije probleme na putu do Arequipe, 4. stanice u Peruu. Prirodne lepote Perua stalno su nas oduševljavale. Vozili smo kroz pešanu oluju uz obalu Pacifika. Samo sat kasnije sjelo je sunce kao da vetra danima nije bilo. Naravno, nova prilika za kupanje odmah je iskorišćena. 5. dana prešli smo u Čile i stigli do Arike. Na kraju specijalnog ispita sačekali smo Gabora Sagmajstera koji nas je izvestio o problemima tog dana. Imali smo ukupno 135 km, ali prvih 30-40 km feša smo imali, to znači onaj beli pesak, nije ni pesak nego cement ili ja ne znam šta, 30-40 km apsolutno ništa nisam vidio, pao sam jedno 2-3 puta, ali ne samo ja, preko mene su padali, išli smo sporim tempom, možda 20-30 km u proseku, samo i što se dešava, još jedna veliki problem za mene, klubskog kolegu Mirana Stanovnika sam vidio na 7. kilometru, ostao najverovatnije u kvaru. Tako da ne znam šta se s njim dešava, cele trke, cele specijale sam razmišljao o njemu šta je se moglo desiti, jer ipak mi mnogo znači, jer smo mi dobri prijatelji, svaki dan tu smo uveć u bivaku, zajedno sastavljamo roadbook, pričamo dosta o prestolećim specijalama, navigacijnim sistemima. Kako je takmičenje odmicalo, izazovi su se pojačavali. Odustao je jedan od favorita među automobilistima, Carlos Sainz sa bagijem. Na putu do Kalame zvonilo je za uzbunu i u našem taboru, jer se vožnja Gabora Sagmajstera nije mogla pratiti preko interneta. Srećom, nije bilo razloga za brigu. Sigurno Initrak kabel mi se izvukao, pao sam kod 10-15 km, ja to nisam primetio, izvukao se kabela, ništa strašno nije. Imali smo mnogo težak dan, 730 km ukupno, 455 km specijalu, bilo je vrlo teško, bile su i dine, i kamen, i pesak, i isušene reke, sve smo imali na današnji dan. Vozio sam moj konstantan tempo, osjećao sam se dobro, ali osjetio sam na sebi da je ovaj dan baš dugačak i nikako da dođemo do cilja. Ideja za Dakar Rally nastala je 1977. kada se Thierry Sabin izgubio u libijskoj pustinji. Odlučio da organizuje takmičenje koje je postalo izazov ne samo za sportiste, već i za automoto industriju. Za 35 godina nastradalo je čak 60 ljudi. Posljednja žrtva, motociklista iz Francuske, Bourguin, udario je u policijsko vozilo dok je prelazio preko Anda. Pretpostavlja se da je zaspao, jer na visini od 4500 metara svi se bore sa snom, i takmičari i obični putnici. Pa preko 4000 metara nadmorske visine svakome se spava, to nema priče. Ja pričam sa sobom. Ozbiljno vam pričam, ja pričam sa sobom, pevam, ubeđujem sebe, Gabore, još malo izdržiš, samo još 10, 20 minuta, 20 km. Tako ja to rešavam. 4. put sam prešao Ande i samo je taj sistem, drugačije ne može da se pređe. Takmičari dnevno prelaze i po 800 km po nepristupačnim terenima. Moraju da se prilagode situaciji na stazi, koja se menja ako padne kiša, i potrebno im je znanje o navigaciji. Ali to nisu jedini problemi. Na Dakar Rallyu sa svim stvarima se susrećete, to je nenormalan izazov, to je za neke ljudi, ne možete preko medija to da pratite. Juče sam zamalo udario magarca, išao sam 145 km na sat jer moj motor više na tom pravcu nije mogao da ide i 3-4 sekunde je falilo da udarim direktno magarca. Ima mnogo još takvih situacija što unapred ne možete da predvidite. Publika ne želi da se pomeri na bezbedno rastojanje, zato je među stradalima na Dakaru i dosta navijača. Čak i naša TV ekipa sa džipom jedva prolazi kroz gomilu ljudi, iako je jasno da nismo sportisti.
Nakon 4370 km i 8 etapa takmičari su dobili dan odmora. Bilo je to u San Miguel de Tucumanu. A onda je usledio put ka Cordobi, La Rioji i Fiambali. Povratak ka Čileu nije bio uspešan ni za Nasera Al-Attiyah, pobednika iz 2011. Yesterday we lose the water from water pump and ostali smo bez vode iz pumpe za vodu. Pokušali smo to da rešimo, tako da smo stajali na svakih 30 km da sipamo tečnost. Nažalost, pre kontrolnog punkta 3 imali smo problema sa točkom i vešenjem i to smo nekako rešili, ali je zaostatak bio ogroman i odlučili smo da odustanemo. U završnicu Dakar Rallija prošlogodišnji pobednik Stefan Peter Hansel ulazi sa velikim izgledima da će ponovo triumfovati. Nekoliko favorita je odustalo, a svetska zvezda autosporta Robbie Gordon zauzima tek 19. mesto u generalnom plasmanu. Ipak, jedan od najboljih američkih vozača, ekskluzivno za RTS kaže: Hey everybody at Serbia, it's good to be on. Zdravo svima u Srbiji, lepo je što nas pratite preko TV-a. Svi mi na Dakaru trudimo se zbog vas. Želim vam sve najbolje i hvala što nas gledate. Motociklista iz Srbije, Gabor Sagmeister, imao je dosta problema u 10. etapi od Cordobe do La Rioje. Danas sam pao sa jedno 70-80 km na sat, isto kao i pre 3 godine. Preko reke sam prošao i mahovina je bilo dole i ja mislim 80% takmičara da to mesto isto je skliznuo. Motor sam oštetio, auspuh, rezervoar i malo iz sebe, malo mi boli lakat. Takmičari su prešli više od 6000 km. Sledi najveći izazov, Bele Dine Fiambale. Kod motociklista postoje dve klase, elitna i maratonska. U elitnoj se takmiče fabrički vozači i najkvalitetniji privatnici, koji su rezultatima na svetskom prvenstvu i prethodnim Dakar Rallyima zaslužili takav status. Njihovi budžeti su uglavnom veliki. U maratonskoj klasi su ostali privatnici, koji nemaju novca za učešće na svim trkama svetskog kupa. Među njima i Gabor Sagmeister. Ipak, minimalna sredstva koja su potrebna za Dakar Rally iznose 90.000 evra. Automobilisti moraju izdvojiti najmanje 60.000 evra više, a o kamionima i da ne pričamo. Zato je svaki dolazak srpskih takmičara podvig za respekt. Sagmeister je uspešno prebrodio Fiambalu i povratak u Čile. Išao sam tu negde oko 45. 50. mesta do 50 km pred cilja kad mi motor stao. Nisam mogao da verujem da 12. dan mi motor jednostavno staje. Potpuno se isto ponašao kao prošle godine 5. dana između La Rioje i Fiambale. Jednostavno zablokirao u dinama. I probao sam da ga alasem, nije hteo apsolutno da vrti ništa. Vidim da nema kontakta, skinuo sam sedište, razmrdao sam tamo neke kablove, jednom ima kontakta, jednom nema kontakta. I tako jedno 10 minuta sam varirao tamo sa motorom i jednom je samo dobio kontakt i motor je upalio. Stavio sam nazad sedište i tako sam došao do cilja sa isto dobrim tempom, tako da sam vrlo sretan i mogu slobodno reći da sam danas, gledajući unazad 11 dana, danas sam sigurno od početka do kraja odvozio takav tempo što se od mene očekuje na Dakar Rallyu. Nadamo se da ćemo stići do cilja, ali samo mislimo o narednom danu. To je jedini način. Niko ne zna šta donosi sutra. A mi smo se snalazili na svoj način, prateći ovaj cirkus, baš kao i više od 2000 ljudi. Spavali smo u hotelima, hostelima i ponekad u iznajmljenim kućama. Hranili se u restoranima i snalazili na svoj način. Pili smo prirodne sokove koje je pravio Aleksandar Bilanović od voća i povrća iz tog podneblja. I divili se prirodnim lepotama. Povratak preko Anda u Čile počeo je uz kišu, a nastavio se po suncu. Nakon prelaska granice Paso de San Francisco na 4800 metara nadmorske visine, naišli smo na novi raj, slano jezero Santa Rosa u kome je hladna voda, a pored su termalne kupke sa toplom vodom. Nismo bili jedini koji su tu uživali. Very good. I have the acclimatation. Tamara Muñoz rekla nam je da se vrlo dobro osjeća. Aklimatizuje se za planinu, jer ona je vodič i tu je sa ruskim planinarima. Sutra će se penjati ka vrhu do sledećeg kampa i popeće se na 6863 metra na vulkanski vrh Ojo de Salado.
Brojne tajne vezuju se za najopasnije automoto takmičenje. Malo njih zna da motociklisti uglavnom stoje dok voze motor, a to može potrajati 12 do 13 sati dnevno. Moram da stojim zbog kičme jer svaki udarac od sedišta mi izbije vazduh na neki način i gubim snagu. A automatski kad gubim snagu gubim i koncentraciju. A koncentracija je mnogo važna na Dakar Rallyu jer se vozi, danas smo imali tvrd teren, konstantno 593 km. I ako stojim onda automatski ne trošim se tako, imam mnogo više snage, mnogo lakše ulazim u krivinu. Samo na tim pravcima gde je totalno bezbedno i gde je totalno ravno, tamo sednem na motor. Inače, mogu slobodno reći 60-70% sigurno stojim na motoru. Imam dovoljno snage, Zoran Ivanović, moj trener, je stvarno super me pripremio za Dakar Rally. Psihofizički sam apsolutno spreman. Motori za Dakar Rally imaju specijalne gume. Pa gume bi trebalo svaki dan da menjamo, ja baš za svaki dan potpuno nove gume nemam, ali imam za 10 dana nove gume. To koristimo isključivo za one dane gdje su tvrđi tereni, gdje su duže specijale. Imam još 3 garniture novih guma, imam još 4 dana, tako ćemo to sve lepo iskoristiti. Inače musevi, ne postoji na Dakar motoru unutrašnja guma, nego postoji muz. To možete zamisliti kao što je recimo neki sundjer, tvrdi sundjer otprilike na 1 bar tvrdoće i to ne može da se probuši, tako da mogu bilo gde, na bilo čemu da prolazim, znači hvala Bogu sa gumama još, evo mi 6 Dakar, nikad nisam imao problema. Posle Kopijapa i La Serene čekao nas je Santiago, naše krajnje odredište. Ali pre glavnog grada Čilea iznenadili su nas oblaci uz obalu Pacifika. Iza ovog brda na samo 100 metara je okean, a ušli smo u oblak. Baš neobično. U konkurenciji kamiona na tron se vratio Kamaz. Nikolajev, Mardejev i Karginov osvojili su prva 3 mesta, a prošlogodišnjem pobedniku Gerardu Deroju prepustili su tek 4. poziciju. On je vozio i Vekov kamion. Kod kvadova dominirao je Argentinac Marcos Patronelli sa Yamahom. KTM-ovi takmičari bili su neprikosnoveni među dvotočkašima. Osvojili su prvih 5 mesta. Francuz Cyril Depré 5. put je trijumfovao na Dakaru. Ovog puta ispred Portugalca Parije i Čileanca Lopeza. Zbog povrede nije se takmičio njegov najveći rival Marko Ma. Gabor je na kraju bio 61. generalno, a 8. u maratonskoj klasi. Kod automobilista, nakon odustajanja Sainza i Latijeha za Stefana Peterhansena nije bilo problema. Vozio je Minija i 11. put stigao na cilj kao najbrži vozač. Daleko iza plasirali su se Ginelle de Villiers sa Toyotom i Rus Novicki sa Minijem. Trećina takmičara je odustala. Svi koji su došli do cilja dobili su medalje. Srpsku zastavu sa Gaborom na podijumu držao je direktor relija Labinje. Sjajan je osjećaj opet vratiti Atakami i Andima ono što sam ostao dužan od prošle godine, kad mi je motor stao 5. dan. Ove godine sam se potrudio stvarno da sačuvam i motor i sebe i komplet sistem za Dakar Rallija i uspeo sam. Velika je stvar 4. put podići srpsku zastavu na podijumu, verujte mi, to su za mene velike stvari, zato što sam dostigao vrh karijere, tako da na najjačem reliju sam na svetu, Dakar Ralliju, i to već 4. put, i to 4 puta već stigao do cilja, to ja mislim da je, želim svakom da se osjeća ovako kako što se ja osjećam sad. Pa prvenstveno treba da se zahvalim mojoj supruzi Silviji koja već 20 godina je pored mene i to sve trpi jer krajem nedelje nikad nisam kući. I komplet porodice, sinovima, mami, tati, znači svima i sestrama, svima treba da se zahvalim. Bojan Milanović među prvima je čestitao Sagmajsteru dolazak na cilj takmičenja. Ja šta da kažem, prvo presrećan sam što je Gabor uspeo. Verujte mi kao da sam ja završio Dakar Rally, znači ovo je doživljaj stvarno neopisiv, mogu da zamislim kako je njemu u njegovoj koži sad. Vidio sam da su ovde napori teški, neizdržljivi, da je sve stvarno mnogo veliki trud i uspeh i napor završiti Dakar Rally. Tako je završen 35. Dakar Rally. Za mjesec dana počeće pripreme za novo izdanje. Neke druge staze, možda i nove države, ugostit će gladiatore 21. veka.
Već drugi put sam na Dakaru i velika je razlika. Sada je Gabor u mnogo boljoj formi, lakše je savladao prepreke. Jako mi je drago što sam mogao da budem ovde. Mnogo je napredovao što se tiče organizovanosti priprema. Pa u svakom slučaju ovo je jedna neiznenađujuća stvar, pošto znamo da je Gabor bio apsolutno spreman kao i motocikl. Mislim da taj sklop njih dvojice zajedno, moram da kažem za KTM i za Gabora, da je prouzrokovalo ovaj rezultat kao što jeste. Naravno i sve ostale okolnosti koje su ga pratile, to je znači i asistencija i Kaiser Torsten kao mehaničar i mi, da je to sve dalo jedan ukupan rezultat svega ovoga. Sagmeister je svoj četvrti dolazak na cilj proslavio sa prijateljima u Santiago, a potom i u Madridu. Planove za 2014. već ima i nada se da ćemo društvo praviti još neko iz naše zemlje.